Kani kadai All India Radio Shillong ka khubor ban pule da ilu satas im. Kini kilong kimat bakong sam jong ka khubor. Poi kenong thap vote praposan point khat nyo nakashispa nakabentak election sa kayang darbar thawaan ka Jala Meghalaya. Kasokar pedeng kala thep pisabha ha ka technology nakabantaban thawi ki surok ki jingking ki jing samboding bat kiway katkum ka jukmenta ong menteri rang badu Narendra Modi. But Kementeri Jangkatanat Finance and Corporate Affairs ka Nirmala Sitharaman kala kawe lama nakabantaban sedang pentrekam yaki program beper jangka Nabard ha Gangtok Sikkim henen kasingi. Ha Meghalaya ke jingpoi kinong thap vote baro nakabantak election sa kayang darbar thawaan ke Jala kalong prabosan point khat nyo nakashispa u Chief Electoral Officer uba FR Karkongor ulong bakatay ke jingyo jingken ka klem kentup yaki postal ballot. Ulong ru balada layo ban penlong hasoyong ka percentage kalaban kiu sa ka prapon riu nakashispa. Habakadaw bakajing thap vote ha ka Jala kalong kabayat bayat yadanti hendrai kilodon pat kajing lum kubor sa pang kajing bam trekam jongki kor EVM. Kajing bujli yaki ballot unit kalong 0.0 pra nakashispa yaki control unit kalong 0.0 khandai nakashispa bat ka VP pat R.0 khandai nakashispa ulong. Kajing thap vote kalalong habaro kilaheja sauspa khat khandai tali ki jaka thap vote ha ki sampau khandai tali ki assembly constituency but shiajar praspa laipau tali nakine kidai ki badon yak internet. Menteri rang badu Narendra Modi ulong baka sarkar kala thep pisabha ha ka technology nakabanta bantawi ki jingdon kam jong patba kum ki surok ki jingking ki jing samboding bat kiway kat kum ki jukmenta bat ongru baki jingmentoy jong ke digital India ki deban poi shaman la ki benta jong ki imlang salang. Menteri rang badu ulakran ni kani ha ka webinar balapenlong hadin ka dorbar mangtengka halor kapang unleashing the potential ease of living using technology. Umudi ulong bahaka mangtengka jong ka sokal pedeng mentagasnem lakham banbha halor ka jingkentiu yaki lat kilenti ki ban pensuk ya ka jing imbriu da ka jing yaram jong ka jing start technology. Ka Pharmacy Council of India PCI kalajit deka Siwali Pool Hand Wash ka jingsham buit thamai deka School of Pharmaceutical Science jong University of Science and Technology Meghalaya USTM banpin e haka National Pharmacy Education Day arhajar arpolai haka 100 tarik ulber ha Vigyan Bhavan New Delhi. Yakane ke jingsham buit thamai la pej bat hikai do Dr. Sudarshana Bora blayarap lang da u Aditya Bora ba Dr. Palap Kalita. Katanat ka koit ka kya jong ka sokar pedeng kala penmi ya ka jing ptha sha ki Jala bat Union Territory ki bedai ba ka jing ki jong ka jing shit le ka jing khlut ha ka jing long ka sun beneng hadin ba ka jing shit jong ka sun beneng kala kiu hakikat tu kan ni ki jaka jong ka ri. Secretary Katanat ka koit ka kya Rajesh Bhushan ulatho sha ki Jala bat Union Territory bakin long ki ba pen khre ban pen biang yi ki jing don kam ba ya dai ba ka jing sumar ya ka koit ka kya. Ubhushan ulong banadu kasitarik menta uluber arhajar arpaulai en penlong man nakasngi ya ka jing pet ngor habaro ki Jala halor ki jing pang ki bami na ka jing khlut ka sunbring hapo ka National Program on Climate Change and Human Health NPCCHH. Labtharu yakitanat ka koit ka kya jong ki Jala bakin yai beteng ban pensngo tu ikipat ba sapangkane bat ban pentibetru yakinong ajing sumar halor kani ki jingpang. Kani kadek All India Radio Shillong kabawan lam shapi yak kubor. Kementeri Jangkatanat Finance and Corporate Affairs ka Nirmala Sitharaman kala kawe lama nakabantaban sedang pentrekam yaki program beper jongka Nabard ha Gangtok Sikkim henen kasingi bat hadin kata kala len sa Shah Lachen kaba Hamangan District. Kementeri kala poi ha Sikkim henen kasingi ha kajing net jungo ba arsingi jongka yak Jala. Hakasri banengkong kalalet banishim hak outreach program kabiaday bat kamang tengka hagangtok hakaba kalaban halo kijing pai kamat jong kesokar pedeng hakaba penpoy yaki scheme nakabanta kab hakamian bat kiwede kilat jing sakri.
Hadian kani ke Nirmala Sitharaman kalaya keren bat kisamla puli bat penshlu reki bakindan ka mensim banwat bat sedang ya kanu kanu ka kambat mai bat banyeng tali kawai. Ka sokar pedeng kalong baya ka thong ban pinyo ya ka 5G service habaro kawai ka ri India ansala ban pendap kat hakabakut jong ka snem banwan. Habaya kran ba kinong patay kubor ha New Delhi, Menteri Katanat Communication and Information Technology wa Ashwini Vaishnav uloong bahaduk menta lala ban pinyo eko 5G service haki laispa prapo nyaw tali ki district bat hapo kabenta baningkong labo ban kentup aspa tali ki sorba kat haduk bakut ubenay leber menta kasnem henday lala ban pendep yaka niru shibenay shuwa. Katanat sipai jom ke India kalapan benai ki jingpen kala hakarukom tungkam jom ki Agnivir ki Junior Commissioned Officer JCO bat ki Operational Requirement Staff ORS nakabenta kasnem arhajar arpolai arhajar arposaw. Deputy Director General Recruiting badai pet yakijalla ka thanjate la mingi Brigadier Harpreet Singh ulong babaro ki candidate ki ba haka stage 1 can have ban register but apply online haka join indianarmy.nic.in ka badai ka website jong ka JIA nakabenta banyale yak entrance exam CCE. Ula pentip ru bagi kandidat bala syakjit haka stage 2 kan sa syakot nakabenta ka rally penrungkam kaban long haki jaka ban sajit hi daki ARO haka bakin hap ban le yaka physical fitness test bat ka physical measurement test bat haka bakhadu kata ka stage 3 ki kandidat bala syakjit kan hap ban le yaka medical test haka jaka bapen long yaka rally laong Brigadier Harpreet Singh. Convener jangka North East Democratic Alliance NIDA ubalongru unoyalam ke BJP Himanta Biswa Sarma henen kasngi ulong basasyasen ki Sorkar National Democratic Alliance NDA ken sayo bantau Sorkar habaro laitali ki jala jangka thanjatela mingi kata Meghalaya Nagaland bat Tripura ki badang syudak penlongsyen yak election syakayang dorbar tawan jongki ulong bah Tripura ke Sorkar banam khamat da ke BJP kan sayo bantau Sorkar bat ke BJP kan saya senrop lang hakabor sensyar habaro artli ki jalla Meghalaya bat Nagaland kumba kalong menta. Kapten ke jingalakai football jong ke Argentina Lionel Messi syakjit banyo eka kusnam balatip kumka the best FIFA Football Awards ha Paris nin kasi. Messi ulayo ikini ka kusna namar ka jing tibet chung banyalek kai bha ha ka jinglet kai football jong kishinrang nadu unailar kasnem arhajar arpawai hadu unopra arhajar arpawar. Messi ubala laipo san snem karta ulala bantep artli ki gol ha ka jinglet kai final persya ya ka France. Ban penkut ya ka kubor sa sisien ngan pensngau ya kimat bakongsan. Boy kinong tap vote proposan point kat nyo nakasispa nakabenta ki election saking dorbar tawan ke jala Meghalaya. Ke Sorkar pedeng kala te pisabha haka technology nakabenta bantau ki surok ki jingking ki jinsam boarding bat ki wei kat kum ke jukmenta ong Menteri rang badu Narendra Modi. Bat ka Menteri jong Katanat Finance and Corporate Affairs ka Nirmala Sitharaman kala kawe lama nakabentaban sedang pentrikam yaki program bapher jong ka Nabard ha Gangtok Sikkim henen kasi. Katu ka kubor kalakun kabalawan chapi nak All India Radio Shillong.